Shwa bangin sedang ya ke kubor, ni kerpat ipi ki nongpek, ban subscribe ya ke ni ke channel, ban klik ya notification bell, bapin yo ki kubor na ke jylla. Ka Village Defence Party jong Shillong Q9 Nongladeu Hari Bhoi District hapo kejingalam ubah lansia CMD kum President minta kesni kelale banjurib ya kwa umran haki benta ki bahab hapo uput usam jong Shillong ha kejinya jurim ka VDP kelapin mi kejing Maham ka bajur ya ki brio ki bajuan syakatei ke jaka bakim dei ban le kinu ki kam ki bala ban kata ke shong so shong san jong Shillong kila Maham ru ba amdei ban bet bilor kiat ni ki jabo jaban harut wa namar kani ke pinjabo ya ke maryang bat kebu jingmai ke imlang salang kani ke sinjam kalami hadin ba ke VDP kalalap badon ki brio ki bajuan shongkai syakate ke jaka bat pinlong kum ke jaka li smobha da ka ba kren ketien sang bat le ki kam ki bakta ke sok kasan jong ki pai ba nga kum nakaliang ngi try chaka ngi sya hi ban sajan mo ban yuwan songkai tangba long sngobha burom lem ke ngi try chaka ngi imja na ne ka pentor ki briu nong wei bat ki syuan penjaban ki pentor te long ngi doni ken ka jing iu mo ban ye berat patar ki bilor ki pastik ngi sya hi ban yuwan sajan yuwan kai tangba long ta kan mo iburom lem ngi te hakane gasngi ni nakaliang ka VDP jong Shillong Q9 nang lodo ringkat baru ki members ki long kemi mo baki member juga Shillong jongi habede benaka VDP nilami menta kasngi banwan hakane ke jaka da ka mesim ke ba sungukia ba manla kapor nakaliang jongi sewan duty hang ni meski menit teng wat hakisi singi blade mo si sande ni sewan duty hakini ke jaka ke ba susi kalong ba nakaliang jongi ngilabu alaisin ke signboard hangte halor ngilashna ke signboard ngilawa andai kat bang ngilashna signboard ki signboard kidangja te nakaliang jongi ngimanse menta kasni haban mi hakan ke jaka ngi haban benbena pai ba lengpa ilat pathai kubur namar ba ka ke baja hakini ke jaka kalong ba kibun ki parlok nosong Shillong jong kadong kathan jongi kini ki area jongi mo ki pelong ikan ke jaka kum ke jaka bakin le sngobha baniwan yadi yabam anda kilaiwan banidi yabam kilai buat ki sedang sebani ka kam bani khalai ya timsi timsang te nakaliang ka jongi ngi penpau bangi sngusi haba ngi lap kum kita ki paiba ki bawan hakani ke jaka ban sim kabu haki kam snil te nakaliang jongi ka Shillong Q9 hi barawai nila sim ya kani ka kenti ka menta banwan ban penbana paiba ba lada nang ni syakman ngidang lap ya kinu ki bawan bandi kiat ban khalai bani timsi timsang lani ban lek nunu ki kam Khlemakor ngi nakaliang ka Shillong nakaliang ki VDP jongi Shillong Q9 ngin le dak batenge bat ngin kem yaki dak bat ngin pinstom katkum ka Shillong ka jongi te kinu ki balai I kani ka khubor mata kasngi subha ban simkia bat wat nam ongshu kum hakipor gladem endang ilayo bat piang ba gim don jitip ngim tip te nani syakman halor bang ilabu signboard ngila syak penja te ngim ban se ban mi ban penano lengba ki news khanang ba phini I pai ba ki bawan hakani ke jaka subha simkia bat onam le kamkai ya kade ke ka ba ngi ngila Maham epi te bat nakaliang ka jongi mata kasngi ngilayo ban mi banile syakini kiwa ki badan hakaput ha baru sodong jong kani ka Shillong jongi da ka ba ngilalet ban Maham ba ngimbet ya kinu ki brio ki ba berdawai kawang bom khangjar lane le kinu ki kam ban pendu ban pensnil ya ki do wa do te nakaliang ka jongi ki VDP jong Shillong Q9 ngi Maham tenge ya kinu ki ba peniap dosmon ni ki do wa balada ngilap ya ki ngin penstom katkum ka Shillong ka jongi subha simkiai kani bat phimdei ban le sting lane le kamkai ya ke ba nakaliang jongi ngila khang to sha ip te nakaliang ka jongi Ngim Khang Ïaki ki ba juan ban penungkam ngini ko wa ban sajan
พิละบันวันบันสายจานบันซุ่มบันไซพิละบันควายเห็นเลยนักเลี้ยงจุงี้ก็กับบางงี้ขังตะชะกำลังไปนักมันตาแบบพินเป็นเจ้าบ่คำตามมีกันนี่กับพันทอร์ทางกัดกินกับใจจักรมั้งคิดมันเป่าจึงซูซี่น้ำมันบ่แต่จึงข้างจุงี้ก็ได้แบบว่ายิ้มชะบันนี้ดิกิยัดบันคาไลบันทิมซี่ทิมซังบันเล็กนู่นกิจกรรมKhlemakorแต่นักเลี้ยงจุงี้ตั้งกระต่ายบัดใส่เสียนกับว่าบันอ้อยพีบ่ยิ้มข้างไอพีแบบวันนักมันตาบันสายจานบันซุ่มบันไซพิละบันวันพักนนกับปอนักกรรมแต่หาไปเดียบกิจกรรมนักมันตากับบ่าหากิมลังสลังเดี๋ยวตั้งกินกันเตียนโดยเฉพาะ Had a long day, feeling drained? Let Hello Meghalaya lift your mood. Right there on your phone. Movies, music, infotainment, live streams, all in one place. Content you can enjoy together, laugh together, learn together, right at home with your family. Easy to access, easy to download. Register in just a few simple steps. So why wait? Download Hello Meghalaya now.